Angeke uyibone i-change elifini yakho uma ingqondo yakho ingakatshintshi. I-change elifini yakho utoyibona the day ingqondo yakho itshintsha. Kunebantu laba-expect-e i-change etimpilweni tabo, ba-expect-e i-progress etimpilweni tabo, but imicondo yabo ayikashintshi, imicondo yabo ayika-transformi. Ungayi-expect i-change elifini yakho uma ingqondo yakho ime ndzawonye. Kwamele le ngqondo yakho i-improve, kwamele ingqondo yakho ithole livi laNkulunkulu, kwamele ingqondo yakho ithole ma-better ideas. Sometimes kwamele ukuhlanganise nebantu laba-successful ukuze ingqondo yakho icabange successful bese ilife yakho iba successful. Lokho kufuna ukwati lokho. Ustakile ula ukhona khona because ingqondo yakho istakile. Ingqondo yakho ingatransforma, nelife yakho yotransform. Because ingqondo yakho ngile ilawula impilo yakho. Impilo yakho i-connectwe nengqondo yakho. Once ingqondo yakho yathola i-information le-good, nelife yakho yoba good. So elifini utshintsha engqondweni ukuze utshintshe elifini. Wastaka engqondweni, nelife yakho yostaka.